na wetekea kuhunjiria usioke. Kwa hivyo kubali kuwa mtu ambaye nataka kuongea kuhusu rare grace ama secret help. Rare grace, usaidizi usiokuwa wa kawaida, usaidizi usio wa kawaida, uteithio utari uria wa mutugo wa muthenya. Ngai witũ arogocwo. Tutasoma Judges number 3 number 12 to 30. Nike ciana cia Israeli igicoka igeka o maundu maria monagwo mari moru ni Jehova. Nake Jehova agikira Eglon muthamaki wa Moabi hinya okirire ciana icio cia Israeli. Ndo ne ciekete maundu maria monagwo mari moru ni Jehova. Nake muthamaki ucio akiunganithia ciana cia Amoni na cia Amaleki ithie hariwe, na igithie ikihura Israeli, na igitunyana itora riria ria mikindu kururira mikindu yo. Ciana cia Israeli igitungatira Eglon muthamaki ucio wa Moabi miaka 18. No riri, no hindi iria ciana cia Israeli ciakaire Jehova agiciarahurira muhonokia, nake ni Ehudu mũrũ wa Gera Mũbenjamini, mũndũ warĩ wa Kimotho. Nacio ciana cia Israeli igĩtwarithĩrĩria Egiloni mũthamaki wa Moabi goti na Ehudu ucio. Ningĩ Ehudu ucio agĩkerwo nĩ aturithirie rũhiũ rwa njora rwarĩ rũgĩ mbarĩ cierĩ na rwarĩ rwa mũkono ũmwe mũraihu. Nake akĩroha njohero mũthenya mwena wa ũrĩo nguo-inĩ thĩinĩ. Nake agĩtwarĩra Egiloni mũthamaki ũcio wa Moabi igoti rĩu. Nake Egiloni ũcio arĩ mũndũ mũnoru mũno, na rĩrĩ arĩkia kũmũtwarĩra igoti rĩu akĩra andũ arĩa marĩkuĩte methiĩre. No rĩrĩ we mwene akĩhũndũka oimĩte mĩhianano-inĩ ĩrĩa yarĩ hakuhĩ na Giligali akiuga ũũ, atĩrĩrĩ mũthamaki ũyũ, ndĩna ũhoro wa ndundu ngwenda gũkwĩra. Nake mũthamaki akiuga atĩrĩ, ta kĩambe ũkire. Nao andũ othe arĩa marũgamĩte hakuhĩ nake magĩkiuma hau arĩ na makĩmweherera. Nake Ehudu agĩthiĩ harĩwe, nake agĩkorwo aikarĩte thĩ arĩ o wiki nyũmba ya igũrũ ĩrĩa aikaraga hĩndĩ ya riũa. Nake Ehudu akiuga ũũ, atĩrĩrĩ, ndĩna ũhoro ngũkũhe umĩte kwĩ Ngai. Nake Egiloni agĩgĩũkĩra gĩtĩ-inĩ kĩrĩa aikarĩire. Hĩndĩ ĩyo Ehudu agĩtambũrũkia guoko kwa ũmotho, agĩcomora rũhiũ rũu rwa njohero mwena wa ũrĩo, akĩrũikia akĩmũtheca nda. Rũhiũ rũu ruothe rũkĩmũtonya nda hamwe na mũtĩ waruo, naruo rwambo rũkĩnyitana. Na nĩ ũndũ ndacomorire rũhiũ arũrute nda yake, na rũkiumĩrĩra na mbarĩ ĩrĩa ĩngĩ. Nake Ehudu akiuma agĩkinya gĩthaku-inĩ agĩcokia mũrango na ndungata na akĩmũhingĩra. Na rĩrĩa arĩkia kuma na nja, ndungata cia Egiloni igĩcoka kuo igĩkora mĩrango ya nyũmba ĩyo ĩrĩ mĩhinge, igĩkiuga atĩrĩ, ti-itherũ hihi nĩ gwĩteithia areteithia eka nyũmba-inĩ gake ka hĩndĩ ya riũa. Nacio igĩikara cietereire o nginya ikĩya kũmaka.
nake agĩkĩaga kũhingũra mũrango wa nyũmba ĩyo. Tondũ ũcio agĩkĩoya kĩhingũri akĩmĩhingũra, na atĩrĩrĩ akĩona mwathi ũcio wake agwĩte thĩ arĩ mũkuũ. Nake Ehudu agĩkorwo eyũrĩire hĩndĩ ĩyo ciaikarĩte cietereire, akĩhĩtũkĩra handũ hau harĩ mĩhianano mbarĩ ĩrĩa ĩngĩ yaho, agĩkĩũrĩra Sheila. Na gũgĩkinya atĩrĩ, akinya kuo akĩhuhĩra coro o kũu bũrũri ũcio wa irĩma nyingĩ wa Efiraimu. Nacio ciana cia Isiraeli igĩikũrũka ciumĩte bũrũri ũcio wa irĩma nyingĩ igĩtongorio nĩwe. Nake agĩciĩra, nũmĩrĩrai, nĩgũkorwo Jehova nĩarekereirie thũ cianyu cia Moabi na agacineana moko-inĩ manyu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwĩragwo thĩinĩ wa Isaiah number 45 number 3 quotes atĩ nĩ kũrĩ indo cihithĩtwo ũhitho-inĩ wa nduma kũndũ kũrĩa gũtoĩyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa indo ciaku ciĩ kũndũ ũtarĩ wakinyĩra, ciĩ kũndũ ũtarĩ weciria. Ũrĩa ũtũire Thaburi 91 ekuga, ũrĩa ũtũire ahithĩtwo ũhitho-inĩ wa ũrĩa wĩ igũrũ mũno, aikaraga ekĩgunyĩ-inĩ kĩa mwene hinya. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩkinyaga Ngai agagũtũmĩra ũteithio wĩ handũ hatarĩ mũndũ waneciria. Praise the name of Jesus. Ciana cia Isiraeli hĩndĩ ĩrĩa ciekire waganu-rĩ, na maita maingĩ tũngĩhĩtia na mĩtugo itũ na mĩkĩre itũ ya maũndũ, Jehova nĩ gũtwendia twendagia. Thũ iria ciratũteng'eragia mbere ya tũrendanĩte na Jehova atweheragĩra, tũgakorwo twĩrigũrĩirwo, rĩu ikahota gũtũkinyĩra. Ngai witũ arogocwo. Ninatazama shida iliyo katika taifa letu. Tunaweza tukasema tumefanya kila jambo vile inastahili, lakini mimi ninaona huu si wakati wa kujijustify, huu si wakati wa kusema kwa nini ninapitia haya mambo. Huu ni wakati wa kujitazama na kusema hakika Bwana, nimetoka kwenye njia zako. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Na ciana cia Isiraeli hĩndĩ ĩrĩa cionire maũndũ nĩ mathũka, thũ iria itaramatoragia rĩu nĩ iramatoria. Haleluya. Mathĩna marĩa mataramathĩnagia rĩu nĩmo maramahinyĩrĩria. Ngai ũrĩa wahonagia kansa-rĩ, ta icoka ciake cianyihanyihire. Ngai ũrĩa tweraga Jesu Kristo, thakame yaku mũtharaba-inĩ nĩtukane na thakame yakwa nĩgetha hone, ta yanyihanyihĩirwo nĩ hinya. Praise the name of God. Amen. Ngai ũrĩa twetaga Jaire, God our provider, kayathire rũgendo. Jehovah who was fighting our battles, who was Jehovah Nissi, where did he go? Praise the name of Jesus. Amen. Jehovah who was coming to our rescue, to create us with restoration once again. Jehovah Adonai athireko. Ngai witũ arogocwo. Amen. Ikawa wana wa Israeli wamekaa katika umateka wa miaka 18. Wamekaa katika kudhulumiwa miaka 18. Magonjwa ya kuua watoto wao mapema, magonjwa ya kumalisha biashara zao mapema, magonjwa ya kuangusha makanisa yakaingia, magonjwa ya kizazi ambacho kinasema kinamjua Mungu kisichosamehea. Oh my goodness. Magonjwa yakaingia ya watu wanaosema tunamjua Mungu ili hali wamejaza wivu kwa mioyo yao. Praise the name of Jesus. Na ikawa yao ilikuwa miaka 18 imeandikwa. Praise the name of God. Amen. Miaka 18 waliwe kimengi.
wewe kombo-ini, what generational curses, what generational authorities otare uremenya na magikoro mahinyĩrĩirio nginya itora rĩeta ũrĩa mĩkĩndũ rĩgatahwo. Why specifically itora rĩa mĩkĩndũ? That was their city of rest. Rĩu nĩrĩo rĩarĩ itora rĩao rĩa ũhurũko. Rĩu nĩrĩo itora rĩrĩa makinyire Ngai akĩmonia maĩ na mĩkĩndũ ya kũhurũka. Icio nĩcio ciarĩ cieni ciao iria marahagĩra makuga Jehova nĩatungĩte wega. Praise the name of Jesus. Your city of rest has been taken away. Usiku na mchana nginya we mbere ya Ngai ukimwĩra inuliwe Bwana wa majeshi kiongo kĩragĩtaga. Hallelujah. Ngai twarogosha ona rĩrĩa ũhoete mũno ona wehiga kũrĩa na kũnyua ũraraga ũgĩcimba handũ ha Ngai akumere na cioneki cia revelation ũrarekere mathũkũ ithatũ nĩ ũraiguire Ngai. Hallelujah. Tondũ ũtukũ waku ũrarĩ wa matarania, tondũ itũra rĩaku rĩrĩa rĩakĩhurũko, itũra rĩa mĩkĩndũ rĩritekwo makanyaga. Praise the name of God. Amen. There is a city in the grace of a servant of God. There is a city in whoever believes it. Nĩ harĩ itũra rĩa mĩkĩndũ mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ ũrĩa wetĩkĩtie Jesũ Kristo nĩ Mwathani. Nĩ harĩ itũra rĩa mĩkĩndũ harĩ mũndũ mũhonoki wetagĩrĩra ũteithio kuma kwĩ Ngai. Hallelujah. Ũraigua andũ nyama ĩkũria nĩguo warĩte ndũramaka because you have a city of rest. Wale hata upumziko hawakuwa nao, hata mahali pa kutulia hawakuwa, walikuwa wametekwa nyara na Elion wamepewa mfalme mnono. Kwa nini Biblia inasema ni mnono na hachinjwi na si wa kuchinja? Hallelujah. Amen. Kija Bible ya specify na ale mnono mno. Hallelujah. Ndio wale na hinya, ndio wale na principles, ndio wale mawatho make amekirete na hinya, ale na muno ale na hinya. Ngai utorogocio. Amen. Amarutiragia igoti. Amarutiragia igoti. Ti 10% matiarutaga. Nĩ matiganĩte na Ngai nĩ kũhinyĩrĩrio. Eno nĩ ũhinyagĩrĩrio nginya ũkona Ngai tatakoragwo kuo. Hallelujah. Amen. Ũgatindĩkwo handũ nginya ũkona Ngai tatakũiguaga. Praise the name of God. Makĩingĩrwo watho wa ndũire, watho wa ndũire ũkĩmahinyĩrĩria nginya makĩaga handũ mangĩhurũkĩra. I believe in a God of miracles. Do you? Oh, yes. I believe in a God of miracles. Do you still believe in a God who does miracles? Oh, yes. I believe in a God who saves. I believe in a God who helps. Do you still believe in a God who can help you? Oh, yes. Do you still believe in a God who saves? Do you still believe in a God you can touch the hem of the garment and you stop your bleeding? Do you still believe? Oh, yes. Praise the name of God. Amen. Wale watu walikuwa wamefinyiliwa na watho wa ndũire na mwĩkĩre wa maũndũ wa ndũire kĩrĩa gĩathĩnagia thĩ no kĩo kĩrathĩnia andũ arĩa marauga Yesu nĩ Bwana. Gĩkamathĩnia na gĩkamahinyĩrĩria mũno. Ngai witũ arogoci. There is still a rare grace we have not touched. Hallelujah. There is still a secret of God we have not exhausted. Hallelujah. Amen. Siku ingine nikaenda mbele za Bwana. Kuna mtu nilikuwa naombea. Nikimwombea anarudi tena na ule uchungu. Nikimwombea ina manifest na njia nyingine. Mpaka nikamwambia Mungu mara ya 4 sitamwombea tena. Sababu sasa nitashinda nikisema unaponyana na hauponi. Praise the name of God. Amen. And I looked into myself. John, there is something myself I have not touched. Ngai witũ rĩu atoro nĩ niĩ ndĩra mũretĩkia makamenya huyu achaguzi. There is something of secret of God you have not touched yourselves. Praise the name of God. That is why you are not receiving. Na ikawa ya kwamba walipoona huyu pitani
ai wakaona ai enough is enough. Ngai bitwara wosho. Amen. Murwaru ni otora mono na dawa cia kucia leukemia. Ogetia no kero kamera athira painti gere. Gukena na wira warutira haha ni mutumia mwana ni ndewe igataguo. Da tuliana na hawa. Nikaambiwa sina damu tomotomo. Ete 6.5 mnakumbuka? Nikakunja siku hiyo hata hali sikuweza kueleza ni ukweli sikuwa na damu. Daila inaha gera nyina jeriku atatekiro thitima inenda hori yo soko. Ogo ni wajigwa. Daila ina kakakaka ngamwona nimeambiwa sina damu. Lakini nilipokuja hivi nikaanza kuuliza, as much as I know about blood, as much as I know about blood groups, I am blood group O positive. Yes, it is okay. Yani mimi nitaenda nitolewe damu ya mundu agiarire kwenda niende imetemeria ya mundu wiyaga na kahena niarire kwenda ya mundu nyua njohire kwenda ya mundu ruma na arire kwenda ya mundu wewe ithola muri ngoro na mundu wewe irundie tekero nyongera pinchi singe siatika nigetha nganie ndagitari. Sikuambia mtu kitu, lakini nilikuwa mgonjwa, nilikuwa na kizunguzungu ajabu. Doka yako hoya ngamba kwa kigokona ile. Nikaamua sahi. Tata, why did Jesus sweat the blood if he did not have blood in excess? Hallelujah. Amen. I started praying rare prayers for myself. I started seeking rare grace and the secrets of God. Joga kuwa mwadani jikuiraka. I am deficient of blood, Lord. I know. And look, the doctor has said that I am deficient of blood. I don't know how many pains. But why did Jesus sweat the blood if he did not have excess? No, dana iwo mwamani wahoire joasia kijiteka tamatata mada kame tuya Kristo. And there I seek in the blood of Calvary. Hallelujah. Amen. Can you tell us? I spoke like a spiritual scientist. No, when you establish an altar of prayer with the purpose, kwa ndomo weke kaga igoro ya tagia kukomenya lekaje komenya mugambo waku. Hallelujah. Alaikamata ya utabura waje tukwaja makoga na testebora. They come on. Praise the name of God. So I want to raise a prayer. I raised a prayer altar because of my deficiency of blood. Listen. Jesus was sweating blood. Did I ever hear somebody sweating blood anywhere? It is here I have read that Jesus has sweated blood. Yes, he sweat blood because he had blood in excess. And now I call on the excess blood of Jesus to flow in my veins now. Hey, in a secret way. Did they blood transfusion ya Jesu na Mungu? No, if there is a rare grace that can happen because of me, may it happen. See, talking happen. Bana is with you. Amen. I would pray day and night, day and night, day and night, and I come to the Lord, pay a sacrifice and say, I know it is done. I have paid my blood transfusion bills. Praise the name of God. Amen. I was going through a lot. Praise the name of God. Amen. Transfusion bill, surely. Through breathing and through patches, I was getting patches of blood all over my body. The next visit, I took myself to the hospital. You cannot go for surgery before this and this and this. It was 15 what a diet. It was 15 what a diet. I listened to Pastor Grandes give such a testimony once. Akiugawe ero ekero thakame ugende gwekero. Mayo kama ni mama akiugawe na nyingio ro arututiro.
Bwana Yesu asifiwe. Let me tell you. Tiga okinye hete. Tera kinye Israeli. Marawa leule. Totiko yetu na mwana makia yonilenge. We have to raise and go to the Lord and seek the rare graces he may have. Wamezoea kupiganiwa na jeshi. Lakini muda huu Mungu alisikia kilio chake. Akasikia kilio chao. Akawaandalia mkombozi mmoja asiye wa kawaida. Sema mkombozi asiye wa kawaida. Praise the name of God. The Lord will bring a helper. Asiye wa kawaida. Yes. There are times you desire what is there. Amen. Hallelujah. Amen. Wiki ndo desire kiregeta heanago. Ona kiregeta onago ne andu. Bwana Yesu asifiwe. The pregnant woman desired something very there. Yes. Ona ni arakiwe nguo cia Jesu cie hinya. No arauga ne ndamenya uria ngwika. Ona ikehutire core kia nguo yake. I desire a rare grace. I desire rare help. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hende mwe nyondo watorogano andu matigacoke muteti no sleeping. Listen and focus. Praise the name of God. Hende mwe mutumio mwake hoya ndanauga karugano kau muno ni gukenda agikara akihoya na mtoto wake alikuwa na kansa upande kule wa wazunguni na akaishi yeye akiamini ya kwamba mtoto wangu atapona. Alipoenda fasting, confirmation, revelation ile alipewa mtoto wake amepona. Anapoenda Kenyatta ya huko lui kansa etiga ndo maharapio. Mwalimu one kemiri ora korano adeliado. Kansa ikiingia kwa mama ina make sure inauza kila. Kwa hivyo huyu mama hakuwa na kitu. Na alikuwa kumalizwa. Na akaomba. Alipoenda hospitali Kenyatta mbio anaandikiwa hata unaulizanga before uingie. Ninasikia huyo mwimbaji wetu kuingia hivi aliulizwa akona 1200. Na hivyo kitu ona ngiri 20 no ukiambia one. Ile ndo hapa kwenda guthondekwo ucoke ciethago. Ni werofia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliitishwa pesa mpaka akasema in the powerful hands of God I will leave this child. Na Mungu akamwambia mimi ninaweza kumponya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati Mungu aliingilia ndio amponye. Mama najua aligusa alea grace somewhere. Ikatuma kitu ambacho watu hawangetarajia. And all the alea graces hidden in many somewhere that you have not touched yet. Yes. When I hudu wake muthomo ige handu. Na wewe ukimumenya tondu ndahana ndo ari yake. Muno wanu ma left handed thinking. Tariwa hapo ndo left handed. Na hati jigwa it is 1 out of 10 left handed people by birth. Na yule hudu he was a left handed man by birth. Na ni mtu ambaye Mungu alikuwa anatayarisha kwa ajili ya wakati wa Israeli watatamani msaada. Maana maandiko yanasema aliishi kunoa upanga. Na upanga wake haukuwa wa kawaida. Alikuwa ameunoa upande wote mbili na ameweka kila siku kwa nguo. Lakini yule anaomba, no Jehova Mungu ni wako ukiona newe kama utigwireza, no ngiona tokwe. Praise the name of God. Amen. Na Ehud yule mama akaomba. Na ninajua aliomba, wewe ndio ondoka hapo. Fukuza huyo basi anafanya nini hapo? Ama anataka kuja kanisa. Ndio ni baya. Praise the name of God. Na alipoomba kuna mtu alikuwa anaenda safari yake. Alikuwa anaenda cancer conference in another city. Alikuwa anaenda tuseme labda alikuwa anapitia hapo. Na anaenda na youth conference. Kukawa na manyunyu na mawimbi na storms. Kadege kake kakashindwa na kwenda. Akapumzika hapo akasimama hapo.
kakasimama kwa shamba ya yule mama. Kaliposimama kwa shamba ya yule mama, mama akatoka. Akamuuliza, kumeenda aje? Nimesimamisha ndege, ningoje masaa kadhaa, storm ipungue niende. Ninaenda cancer meeting na Nanyuki. Naye mama akamwambia, karibu kunywa kahawa. Na wakakaa kunywa kahawa. Akikaa hapo akaona mama tupu na kamtupa, anaingia ndani anapuliza kitu anarudi. Ni nini? Nina mtoto mgonjwa kanza. Kwa nini umemweka kwa nyumba? Ninangoja Mungu amponye. Kabo, you are such a stupid woman. Oh, did God come help you? Heal a cancer child. Kwa nini kumpeleka hospitali? Kamwambia, Mungu aliniambia atatuma msaada. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unangoja msaada wa Mungu, saa nyingine utakaa kama mtu mjinga ajabu. Praise the name of God. Amen. Rare help can only be received by people who pray rare prayers. Not discount the prayers. Bwana Yesu asifiwe. Mama mzee akanyamaza akakunywa chai. Na akamuuliza, na by the way, huyo mtoto wako ni mgonjwa wapi? Akamwambia cancer. And I'm going for a cancer conference and I had said, "Neko sponsor siana igini. I will sponsor you as fast." Mama kalia akasema, "Thank you Lord. I have seen your honest. I have seen your faithful. You have sent me a rare help." Mzee akamwambia, na ni ukweli nimeamini. You just prayed and your God caused a storm and your God stopped me here intentionally so that he can answer your prayer. I think your God then is powerful. He stopped an aircraft from flying because of you. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kuna hudu anatayarisha. Ananao upanga kwa ajili yako wewe. Wewe ndiye umenyamaza, umetulia kwa Egiloni, maana unaona umefinyiliwa. Kai toro osho. Leo ndio yako enough is enough. Ehud akakuja. Na hakukuja na njia ile wengine wamezoea kuja. Akaenda kwa mfalme. Kila amezoea kuitisha watu akampelekea. Yalikuwa amezoea kuitisha watu tax. Akasema watu John munisindikize nikampelekee. Matega Egiloni ni mwekole ya mama iso. Ngai twara wocho. Hallelujah. Lero cio thenia warerie oere aya matega omothe ni mama iso. The whispers of fear that you are whispering to me are only now. Hallelujah. Saitani ni mwana wako kumterio turaga winainete. Saitani ni aleke hujio kiagai. Maandiko thĩinĩ wa Corinthians yugaga atĩrĩrĩ, na ũyũ mũcukani ta mwĩhogai tondũ rĩmwe no kĩahana mũraika wa ũtheri na nĩokaga hĩtithio othe nginya arĩa itĩrĩrie maguta-rĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ atuĩte matua makũmahĩtithio. Saitani no akũhunjĩrie na wĩigue sermon complete. Praise the name of Jesus. Amen. Siku ya leo Ehudu akaenda, mission finished. Anajua mtu munaona kama huyu atakangi vurugu, dada vurugu modo mutuguta Egiloni, eda guthio na ugi tokuruta matega mariendaga aneo no nene twa submit no thutha niye mwamore gomohe alea gift of extinction. Praise the name of God. Na alipompatia za sadaka Egiloni akafurahi mpaka akasahau ya kwamba wale wanampatia ni adui zake. Akasahau alikuwa maadui zake. Praise the name of God. Amen. It is not stupid to receive your doctor report. In fact, mmoja ukiamurwa ndio mwana abodio yeye barua madagitari. Ngai twara wosa hitige ko wena kansa na ndwena marua madagitari. Yenda wahona ukugera ona tiare nayo motulia chede kweyukitia kuja na barua ikiwa imeandikwa third stage cancer. Kuja na ushahidi ya kwamba ni kutotwa unatotwa. Kila siku ile utatoa ushuhuda utasema ni Mungu alinisaidia.
le mwangai nenda gokinya o haria we na wira wate hando hatirare hega ni ngai uradutire ho hando hatirare ndeithie ni ngai urandikirie ho. Praise the name of God. Amen. Bwana Yesu, thank you. God bless you. Apostle David, hallelujah. Wanaanza tu kwa nyumba. Amen. Praise the name of God. Amen. Na ikawa ya kwamba already Aaron alikuwa ameangushwa. Wamempea kile anataka na already ameangushwa. Na wana wa Israeli wakakuta mbele za Bwana sasa na report. Muthurio ni mukuru. Onaenda kuhinyereria andu aku. Ehudu agicoka kemura muthamaki. Tena report ya Ngai thutha uyu. Akiuga ukatuonane kathi. Alimumalizia na akaenda kuita watu wao ya kwamba wameshinda. Praise the name of God. Amen. This is the time for the Lord to raise a rare purposeful help because of you. Amen. Ainue msaada wa maana wa dhamana usio wa kawaida kwa ajili yako. Inaweza ikawa hata baba yenu amekaa hapo. We mwana Kenya ni wetu no igiye tawe useless. Watu kile gombo ya muthuri unyuaga njohi na neguo mundu ndateaga baba kana nyina wake ona ngikoro muroki. Bwana Yesu asifiwe. No ikarire grace ni okombo ucio. Orakiwa mundu agera kahwa. No ndikomugaira ni we urarigwo ino ni miaka 35 36 kai ino ni badi ya 38. Nigonio hagwa kanya ni muthuri uyu. Bwana Yesu asifiwe. This is the time to pray for rare help, rare grace. Gaya tumio pengio korondore wa kirathimo kia nyumba yo ona kuri andu matare kirathimo kia nyumba ya ine tae Ibrahimu marathimagirwo kongi na wewe umetie hau no dio monta magiro muthenya na ciugonjo uambie Bwana Mungu ni wakati nimesikia minyororo ya Hebroni mimi imenichosha. Minyororo ya maneno ya nyumba hii Bwana imenichosha. Baba nitumie msaada usio wa kawaida. Toka mwoda wakuwekea muna wewe madiraki ya lidhaine. Ne horaka okiroko. Mukashogwana hauna musema mukashogwana na musema mukashogwana na labda shamba yako iko kiapo. Praise the name of God. Amen. Umekuwa kama mchawi hata kwa kazi kwa juzi ndio yokahaha okagohoya mwathani Jehova Ngai ndahoya umunyere ithuke era ino ni Jehova waheire munyere ithuke kora githuke kumbe githuke the manager ni uri akohinyagiriria gotora gokora akori ithuke ndina maregane mega muno. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbe hata ndio maana hauongezi mshahara. Maana kazi yako iko ng'ambo ile ingine ya Indian Ocean. Indian Ocean ndio imeuzwa bali ile kitu kidogo. Haitauzwa. Bado ni yetu. Praise the name of God. Amen. Ni wakati huu usijisikirie katika utumwa. Uambie Bwana, ninajua panayo misaada ambayo inakuanga imefichwa mahali kusikojulikana. Mtu alikuwa wa nyumba ya Gera na hakuna mtu angefikiria ile nyumba ina mtu wa vita. Ile nyumba ndio ilikuwa ya kina Shimei wa Gera. Wale walikuwa wanatukana Daudi. Ni nani angejua kwa ile nyumba pana mkombozi wa Israeli? Praise the name of God. Amen. Ni wakati huu olekia rojeki rogotinda we gombo wera mwathani enough is enough. Le mwana hoya kama hoya demeta kama self denial. Mundu ikirite self denial. Self denial ni kwa gwitikia maundu macio marekeka kwewe uri angano mekike. Praise the name of God. Amen. Amtayo maombi ya self denial. Kuna mchungaji siku nyingine anajua ataniona siogopi. Siku nyingine babake akangojeka. Sasa akajua babangu hatakufa. Hata mseme akona ugonjwa mgani hata kufa.
Kwa hivyo alikuwa anaenda na kikosi every night wa kanisa. Wanaomba mpaka sauti zinapotea. Mmoja analala kidogo anawaambia, "Ai, ndona kafuri. Ndona mukenjo kafuri." None ndona takwagia vayo thutha ucio. Makuga rĩu nĩgũthika kafuri. Magenda, wacha kuthika kafuri roho-inĩ na mwĩrĩ-inĩ nĩ raithi. Si mutazika karibu mkuya kama viwete. Mukiuma hau kila mmoja tamba atakutirana ndio na mwana. Wera morito wa roho-inĩ na wa mwĩrĩ-inĩ. Sasa nikapatana na yeye akiwa worn out. Nilipomwangalia akiwa hospitali nikamwona hivi, nikamwambia, "Dada, you have lost some of you." Nikamwambia, "You have lost some of you somewhere." Kaniuliza, "Aje sasa mchungaji?" Nikamwambia, "Kuna kitu yako hauna." Kaniambia, "Ni baba mgonjwa." Nikamwambia, "Tutamuombea tu." Akaniambia, "Ako pale kwa ward madhali lazima uingie uombe." Na niye ndiko yagira mundu rako. Tondu ngugatia. Na ndona nikuwe murekererie na mwathani akuga huyu alimaliza kazi. Kwa hivyo nikapata hayuko babake. Kutoka hapo nikamwambia, "Mtu wa Mungu, prepare for the next level. Pray for higher grace. Pray for higher grace. The grace of the Lord that is in secret. Pray for that. You may not know what it is." Kuna mambo yamefichwa pahali hatujui, na mengine katika Psalms namba 91 ambayo hatuyajui pia sisi. Mashamba yetu ohidhoine washo igoro muno. Mashamba yetu tutamoe. Kuna wakati wa kuyaombea. Kweka ndinga yakora wahithete ni undu waku. Na wendo tinda goke mwera amerute. Israeli magethaitha Ngai. Makimwera riu nitwekitekera gucoka. Onjere ungikora we nayo hagutohonokia. Makimundu wekenere tungu muno. Yetagwo Egiloni tonde. Ngai akiaragora mumateithia wetagwo Ehudu. Na ari wake motho akimakorera itura nginya rĩrĩa yao ya uhuruko. Sinaweza ikawa siku ya leo hata amani hauna, hata pahali pa pumziko hauna, urarĩirio kĩhahuka. Waigua we ndũrĩ wakoma nĩ ũrathitũrĩtwo nĩ maũndũ ũragĩ waigua atĩa nginya ũgekĩra andũ kĩeha tiguo. Hĩndĩ ndakĩirio spiritual battle leo maganya na kĩthindo ndamakagia andũ othe nyũmba kaigua atĩa tondũ ndarwĩte mbaragia ngatuĩka mũndũ mũmaki. Bwana Yesu asifiwe. Waigua atĩa? Bwana Yesu asifiwe. Being a spiritualist, you can learn man people. Okay, I na igwe geratha. Niona ata mahita ndio kwa astro grace sine makiorera. Bwana Yesu asifiwe. Nawe siku ya leo, maana una msaidizi, maana una Mungu ambaye katika roho ameficha jambo la ukombozi. Tumwambie siku ya leo, Bwana nimemng'ang'ana sana, hata nimejitetea sana, hata nimeudhiwa sana, maneno yameandikwa, hata messages zimetumaniwa, messages za kunimaliza nguvu. Baba yangu Ezron ameita mpaka wa Moabi waje wanitese na wanichekele. Unajua huyu mfalme Egiloni aliita watu wale, Israeli walikuwa wameshinda. Akamwambia wa Moabi, "Okai, mundu ndiye anatokelea John." Alikuwa na nguvu ajabu. Ni wakati wa kuambia Bwana, "Father, I need the rare grace, the secret help that you give to those that call on your name." Look at Hagai. Ni nani angefikiria Hagai kwa jangwa ati angesaidiwa, angepata covenant na Mungu kwa jangwa? Ni nani angefikiria jambo lile litatendeka? But there was a secret angel who was carrying a rare grace because of Hagai. Praise the name of Jesus. Amen. Nasi siku ya leo, katika tu ile jangwa uko nayo, useme imetosha. Miaka 18 Bwana ni mingi sana. Miaka 18 ni mingi sana Mungu wangu. Imetosha Bwana. Sasa ninataka nitumie Bwana neema ya Ehudu ambayo mtu hawezi kuielewa, ambayo ni neema ambayo ipatikanaji kwa urahisi. Utumane tu kwa ajili ya watoto hao wangu, utumane tu kwa ajili ya huyu kijana wangu,
utumane tu kwa ajili ya msichana huyu wangu, utumane kwa ajili ya huyu bwana yangu, tumane kwa ajili ya huyu bibi yangu, tumane kwa ajili ya jirani huyu wangu ambaye hasikira mtu. Leo madhini ama ninamtaka maji maskini. Daiwa na mara kwa makala na matira ya nyamwisi tokinyo kwa kesimeja. Bora unaweza kujiita na Kiswahili kule bunge. Usema my name is Deborah Wangoi. Bado umeikia bunge. Hiyo inasabia asikira nenda ndeke ona dosi ya tukuru mono ke mwalimu auge. Na madhini wala na mteka maji msikitini leo si maskini. Mungu awabariki. Sasa hivyo uambie Bwana hiyo hali ambayo imekita mizizi, even in generational principles, ambayo haitaki niende, Father, enough is enough. Send me help. Then not just help. Bwana msaada usio wa kawaida. Lea help, dear God. I desire that lea help. Hiyo ambayo ilibebwa na mtu ambaye alikuwa anapigana na mkono wake wa kuume. Bwana, hiyo ndio ninahitaji. Ambaye alipigana mara moja one man army. Hallelujah. Ndio wengi atume one man army ndio ndio kurehera mathire we. Yes. Atawe ala taroko uga ige horera katatole wa America na kwanza ndio sio ako borori ucio. Mema dhao ndio wa timeline. Wewe ujuangi utampigia mara 2 mara 3 alafu akupigia after 1 month akwambia ai wewe ukipiga na kuanga nimelala saa 6 usiku, wewe ukipiga na kuanga ni asubuhi nimeenda kazi, anakudanganya mpaka mwezi unaisha. Bwana Yesu asifiwe. Nawe umeweka mwehoko wako hapo, ni wakati wa kuambia Bwana wewe Mungu uko katika, you are complete Jehovah God. Even in your New Testament in the Lord Jesus, you are complete in the Spirit of God. Si Bwana uende na Roho wako Mtakatifu, unenea hudu wangu, malaika ya hudu wangu pahali alipo, ambaye hajulikani na si wa kawaida. Bwana aje kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ndio Bwana, ukamilifu wa wema wako uonekane in the name of the Lord Jesus. Oh yes. Amen. Amen. Tusimame mbele za Bwana. Tusimame mbele za Bwana. Abia Bwana siku ya leo.